Samojed. Njegovo snežno belo krzno i nasmejano lice čine ga jednim od najfotogeničnijih pasa na svetu. Karakterističan samojedski osmeh zapravo ima praktičnu svrhu, jer podignuti uglovi usana sprečavaju balavljanje, čime se onemogućava formiranje ledenice na licu tokom ekstremnih sibirskih mrazeva. Njihovo gusto, dvoslojno krzno je toliko kvalitetno i toplo da su autohtoni narodi nekada sakupljali otpalu dlaku i od nje pleli vunu za izradu odeće. Iako izgledaju kao nežni ljubimci, oni su izuzetno izdržljivi radni psi, koji su kroz istoriju vukli sanke i grejali svoje vlasnike u šatorima tokom polarnih noći. Zlatni retriver, poznat po svojoj sjajnoj zlatnoj dlaci i toplom, inteligentnom pogledu, koji zrači dobrotom. Ovi psi posjeduju neverovatnu kontrolu nad čeljustima, poznatu kao mekana usta, što im omogućava da u zubima nose sirovo jaje, a da ga ne polome. Zlatni retriveri su poznati po svojoj sporoj stopi sazrevanja, što znači da zadržavaju razigrano ponašanje nalik štenetu i do 4. ili 5. godine života. Zbog svoje ekstremne empatije i želje da udovolje ljudima, oni su najčešći izbor za terapeutske pse i pse vodiče širom sveta. Sibirski haski. Njihove prodorne, plave ili višebojne oči u kombinaciji sa vučijim izgledom daju im mističnu lepotu. Haski imaju jedinstvenu sposobnost da promene svoj metabolizam tako da mogu trčati satima bez umora i bez trošenja rezervnih masti ili glikogena u mišićima. Veoma su vokalni psi koji retko laju, ali zato ispuštaju širok spektar zvukova, od zavijanja do specifičnog pričanja kojim komuniciraju sa svojim vlasnicima. Njihov rep je toliko gust i dug da ga u divljini koriste kao prirodni šal, pokrivajući njime nos i lice dok spavaju kako bi zadržali toplotu daha. Pomeranac. Izgleda poput žive plišane igračke sa gustom dlakom i sitnim prćastim licem. Iako su danas minijaturni, pomeranci su zapravo potomci velikih radnih pasa za vuču sanki, što objašnjava njihovu hrabrost i često prkosan karakter prema većim psima. Ova rasa je postala globalno popularna zahvaljujući kraljici Viktoriji, koja je tokom 19. veka drastično smanjila njihovu veličinu kroz selektivno odgajanje. Zbog njihove inteligencije i okretnosti često se nazivaju velikim psima u malom telu, jer lako uče trikove koje obično izvode mnogo veće rase. Afganistanski hrt. Smatra se aristokratom među psima zbog svoje duge, svilenkaste dlake i otmenog držanja. Njihova duga dlaka nije samo estetski ukras, već je nastala kao zaštita od surovih planinskih klima i hladnoće na visokim nadmorskim visinama Afganistana. Specifični su po tome što imaju vidno polje od 270 stepeni, što im omogućava da uoče plen na ogromnim udaljenostima dok trče brzinama i do 60 km/h. Karakterom posjećaju na mačke jer su veoma nezavisni i rezervisani prema strancima, birajući sami kome će i kada pokazati naklonost. Šetlandski ovčar Sheltie izgleda kao minijaturna verzija Lesija, sa prelepom grivom i gracioznim pokretima. Ovi psi su razvijeni na Šetlandskim ostrvima gde su resursi bili oskudni, pa su lokalni poljoprivrednici namjerno uzgajali manje verzije životinja kako bi trošili manje hrane. Sheltie su rangirani među najinteligentnijim rasama na svetu. Često im je potrebno samo par ponavljanja da bi u potpunosti savladali novu komandu. Imaju nevjerovatan instinkt za čuvanje koji se često manifestuje skupljanjem dece ili drugih kućnih ljubimaca u krug tokom igre. Akita Inu. Njihova snažna građa, trouglaste uši i uvijen rep daju im izgled dostojanstvenog plemića. U Japanu se figure Akite često poklanjaju novorođenčadi ili bolesnima kao simbol zdravlja, dugovečnosti i nepokolebljive sreće. Poznati su po svojoj ekstremnoj čistoći i često se čiste lizanjem šapa poput mačaka, a nemaju ni karakterističan pseći miris. Bernski planinski pas, prepoznatiji po trobojnom krznu i izrazu lica koji odiše smirenošću. Ovi psi su nekada bili poznati kao konji siromašnih ljudi, jer su bili dovoljno snažni da vuku kolica sa mlekom i sirom kroz švajcarske Alpe. Uprkos svojoj veličini, oni su izuzetno nežni i često pokušavaju da sednu u krilo svojim vlasnicima, potpuno nesvesni da teže preko 40 kg. Saluki, persijski hrt. Saluki je jedna od najstarijih rasa na svetu. Kras je neverovatna elegancija, vitko telo i duga dlaka na ušima. Saluki je bio toliko cenjen u drevnom Egiptu da su ovi psi često bili mumificirani zajedno sa faraonima. Njihova tela su anatomski savršena za brzinu, sa srcem koje je srazmjerno veće nego kod drugih rasa, što im omogućava neverovatnu izdržljivost pri trčanju. Veoma su osjetljivi na atmosferu u kući i loše reaguju na buku ili stres, zbog čega zahtevaju mirno i harmonično okruženje za život.
Vajmarski ptičar, poznat kao sivi duh, očarava svojom neobičnom srebrnom sivom bojom i hipnotišujućim svetlim očima. Štenac se rađaju sa tamno-plavim očima koje se postepeno menjaju u boju ćilibara ili svetlo sivu kako pas sazreva. Prvobitno su bili namenjeni isključivo plemstvu za lov na krupnu divljač, a Nemci su decenijama strogo kontrolisali ko sme da posjeduje ovu rasu kako bi sačuvali njen kvalitet.